Se deuxième semaine nan komanse la. Ok. Deuxième semaine nan, m très excité. Mwen mè workout nan pile, mwen mè gym nan pile, mwen mè aktivite yo. Donc jusqu'à présent m satisfait et m ap kebe nou au courant de l'autre changement toujours. Mais bon bagay, bon bagay. Só tá pedindo cheio. Non, mwen tap di ke sol bay nan workout ki fasil se workout six pack li. Paske mwen ta fe 25 rep epi basi se. Eh ben, just mande Willem. Willem ap koutou. Ki sa moun fe pou sa Willem?